Ovo su kriptovalute koje ću kupovati i akumulirati u narednim mesecima, jer verujem da su još u svojoj akumulacijskoj fazi i da bi u narednim mesecima trebali da vidimo neke veće skokove vezano za njih. Ispred vas sada vidite i prvu kriptovalutu koju ću kupovati i akumulirati u narednim mesecima, to je Layer 2 na Ethereum mreži Loopring. Loopring sa trenutnom cenom od 0,30 centi u trenutku snimanja klipa. Neke od informacija vezano za Loopring je da su 162. po market capu i da im je market cap $410 miliona. Cirkulacija Loopringa je 99,43% ili milijarda 366 miliona 646 hiljada Loopring coina, tako da gotovo pa svi coini su pušteni u cirkulaciju. To su informacije vezano za sam coin. Sada kada sam prošao malo kroz informacije vezano za sam coin i pokušat ću da vam nacrtam i objasnim zašto mislim da je Loopring još u fazi akumulacije. Ovdje vidite njihov chart, jedna sveća, jedan dan, a ono što ja vidim i zašto mislim da je 35 centi njihova zona otpora koju trebaju da probiju u narednim mesecima u narednom periodu da bi možda vidjeli Loopring na sljedećim zonama otpora, a to su na 80 centi kao što vidite i to ću vam nacrtati. Evo ovdje otprilike 80 centi je sljedeća zona ako probiju tu od 35, znači bukvalno puta 2 bi trebalo da bude u nekom narednom periodu. Zatim ovdje imaju zonu otpora na 1.20, znači na $1.20 je ta sljedeća zona koju bi Loopring trebao da napravi. Kažem, on bi trebao u narednom periodu da probije s obzirom da je njegova najniža cena u ovom bear marketu bila oko 17 centi. Znači bukvalno je trenutno na puta 2, a verujem i cenim da može još dosta da napravi u ovom bull runu. Tako da to je prva kriptovaluta Loopring. Ako probije 35 centi, verujem da će tad izaći iz te zone akumulacije i napasti 80 centi, zatim $1.20. Naravno, to je neko moje mišljenje i viđenje, zato kažem, ovo su kriptovalute koje ćete vidjeti, koje ću ja kupovati i akumulirati. A sljedeća kriptovaluta, kao što vidite, je Audius ili Audio sa trenutnom cenom od 0,30 centi. Njihov market cap iznosi 357 miliona 939 hiljada i nalaze se na 176. mestu po market capu. Što se tiče njihove cirkulacije, gotovo pa ceo supply, cela ponuda je puštena ili ti milijarda 203 miliona 28 hiljada audio coina. To su bile te neke informacije vezano za Audius, sada ćemo vidjeti njihov chart i tu ću vam nacrtati i pokazati zašto mislim da su oni još u fazi akumulacije i da bi u narednom periodu trebali da ih vidimo na nekim višim cenama, s obzirom da ih nismo vidjeli u prethodnom periodu kada su gotovo svi altcoini skakali. Njihova zona akumulacije koju ja vidim da trebaju da probiju je na 40 centi. Sada ću vam to i nacrtati. Evo ovako, znači to je ta zona u kojoj se oni trenutno nalaze. Oni su na 30 centi, na 40 vidim kao njihov izlazak iz te akumulacije. Sljedeća faza akumulacije ili faza otpora koja bi trebala da bude probijena je na 80 centi. Kao što vidite, više puta ta zona je bila zona podrške pre nego što su je probili. Znači 40 centi da probiju, da izađu iz te faze akumulacije koji su bili u bear marketu, onda sljedeća zona je na 80 centi, a posle te zone od 80 centi, ako uspiju da je probiju, a verujem da hoće, sljedeća jača zona otpora koju bi Audio trebao da dostigne je zona na $1.50. Tako da na $1.50 bi bilo negdje otprilike puta 4 od trenutne njihove cene. To je sve vezano za Audio i neko moje viđenje. Kažem ljudi, to će biti moja kupovina u narednom periodu i nadam se da ovo sada što vama govorim će se negdje i desiti, a to je da probiju, da izađu iz te zone akumulacije koje se nalaze u bear marketu i onda da napadaju sljedeće zone otpora. A treća kriptovaluta za današnji video je, kao što vidite, Ergo sa trenutnom cenom $2.25 i market capom 165 miliona 704 hiljade. Stavlja ih na 326. mesto po market capu. Njihova cirkulacija iznosi 75,41% ili 73 miliona 704 hiljade 912 erga. Znate da se Ergo rudari, ali ja ne znam zašto ovaj projekat
vidim da može u narednom periodu, u narednim mesecima, da napravi neke solidne povrate. To je samo neko moje viđenje i razmišljanje, zato ću ga i kupovati u narednom periodu i akumulirati. Što se tiče njihovog čarta, ovdje vidimo jedna sveća, jedan dan. Sada ću vam i tu nacrtati neke zone za koje mislim da su zone otpora i da je još Ergo u fazi akumulacije. A ta neka prva zona koju bi Ergo trebao da probije, da izađe iz te faze akumulacije, je bukvalno na $2,5. Evo, sada ću vam tu nacrtati da vidite. To je neko moje viđenje i razmišljanje. Ja se nadam da će svakako u narednim mesecima uspeti Ergo da to probije. Ako se i desi da probije, Erga vidim na sledeću zonu otpora ili na sledeću zonu koju bi trebalo da probije na $5.35. Zatim neka sledeća zona posle $5.35 je zona oko $8,5 kao što možete videti ovde. Tako da verujem u narednom periodu da može to da se desi, da Ergo izađe iz svoje zone akumulacije koja je na oko $2,5. Potom imamo zonu otpora na 5.35, zatim na $8,5. Ergo je projekat u koji ja verujem i u koji ću ulagati u narednim mesecima, s obzirom da nije dosta skakao od svoje najniže cene u ovom bear marketu. A četvrta kriptovaluta i posljednja za današnji video koju ću ja kupiti i akumulirati u narednom periodu, s obzirom da verujem da su još u fazi akumulacije, Gods Unchained sa trenutnom cenom 0,37 centi i market capom od samo $105 miliona, koji ih stavlja na 422. mesto po coin market capu. Njihova cirkulacija iznosi trenutno 55,81% ili 279.027.778 Gods Unchained tokena. Što se tiče njihovog čarta, s obzirom da su oni i nova kriptovaluta, tačnije, izašli su na tržište kada smo ušli negde u bear market krajem 2021. godine. Njihova faza akumulacije, koju ja vidim da bi trebali da probiju u narednom periodu, da ga vidimo negde na nekim većim cenama, je na 50 centi. Ta prva faza koju bi Gods Unchained trebao da probije, da bi mu sledeća zona otpora ili sledeća faza bila na $1. Posle te faze od $1, sledeća faza koju bi trebalo da probije je, kao što vidite ovde, naravno sve govorim neko moje viđenje i mišljenje, je na $3, a onda ko zna gde će završiti, s obzirom da kažem da je nov coin, da je ovo njegov bukvalno prvi bull run. Tako da eto ljudi, čuli ste te 4 kriptovalute koje ću ja u narednom periodu kupovati i akumulirati, s obzirom da mislim da su još u njihovim fazama akumulacije. Ja se nadam da ste pogledali ovaj video. Ako vam se svideo, obavezno ostavite like, subscribe, pišite dolu u komentarima da li se slažete sa mnom ili ne i zbog čega se ne slažete. I pišite neke vaše kriptovalute koje ćete vi akumulirati u narednim mesecima.